Ngibizela abantu ukuthi bazomela ngishawe ngiyezwe whatever mfethu wena buthi cause wena wanyazi uyazi kahle ukuthi mina. unepower Wanyazi kahle mina. But wayembizela uyayibona ama-boyfriend sisifuna ukuthi kanjani lento le Wanyazi kahle mina. uyangazi And wena avoid- uyangazi Mina wangazi. Ungavoyela sona Mina lento wangazi. le. So manje ngithi Mina into wangazi zami na. la Ngithi mina wangazi Into na. zami. Mina wangazi na. Why wena ungafuni ngazo izinto wawungafuni ngazo izinto Ufunani? wawungafuni ngazo Ufunani? izinto ngifuna impahla zami Awuna Ufuna impahla yakho la. impahla zami. siswami my brother uthe sibhalela thina wathi wena uney'mpahla zakhe uthi ushiyeke na-2 pairs nje yile impahla ozitshintshanisayo la uhleli khona wamxoshwa wena la benihlala khona wathi ngoba wena kusebenza wena manje yena kasasebenzi Wazi buthi angani yonke ngizophendula ukuthi yena akhipha ama-slip la ezimpahla uzitshela ngazo. Kanjani amasimu Amasiko kanjani yena kanti lesa sikhathi leso bongithengela zona bonga Into ngiyifuna yi-slip. Lesa sikhathi lesa bongithengela wena zona. unempahla ngala. Angithi wena uthola. Wena vula phela ngene phakathi ngikwazi ukuzithatha Ithengwe yimi impahla. molweni mandizibulisela apha emakhaya lami igama ndingu-LAVAWS pronounce lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita Mshanam. Namhlanje bafethu ngibhalele ngumy brother lana ithi ngeke ngimnike ithuba esixelele ukuthi igama lakhe ngubani and why sibhalele la kuJozi Bioscope. My brother uright, igama lakho ubani? igama lami Ngizokubambela wena. nginguThemba wakakhoza Themba wakho. yebo okay namhlanje nje the reason ngibhalele iJozi Bioscope ukuthi bengiphila nosisi bengihlala nayo yabona so the timing ispana ngegrand yazi ukuthini yonke into impilo iphila buthebelele yabo so kufike la khamba khona isikhathi sokuthi manje ngiphelelwa umsebenzi okay manje mangiphelelwa umsebenzi kanje la sekaqale khona ukuthi angijikele yabo so njengoba siloku siphilisana kumnandi yazi ukuthini beyangangikhombi lama side wakhe ukuthi umuntu like onjani yayibona okay so njengoba manje umsebenzi uphelile ke angisipani ngumuntu ohlezi ende besiphila sonke vele ngithola umuntu vele oprovider kuyo yonke into yabo ngithenga ukudla whatever engamthengela yona yabo so mara manje angisasebenzi so uhala nezinto zami impahla wala nezinto anisahlali nonke manje asahlali sonke because lapho yini wangibizela abantu so bezani beza bazongishifta babuya ngoba sengiphelele umsebenzi bazokukhupha endlini bangikhipha endlini la mina ngafika ngaqasha khona ngingahlali naye ngamthatha yena ngamletha so igama nalomuntu lo usibongile uthi lo muntu lona wena uthola iroom elokuthi yoqasha le time ngisasipala ngingahlali naye and then yena wabuya sahlalisana ngithi okay so phila impilo sisonke so manje ngoba manje umsebenzi ophelile kanje so ila izinto zijike khona so kuyimanje sengisaba nokuthi ngiye lapha ngiyothatha izinto why all the time mangiya lapha ngihlezi ngimthola nabantu and angikhosho ukuthi amadoda wakhe or abobhuti bakhe because once mangifika lapha ngiyalwiswa so manje yabona bengibhale kanje ukuthi yini ngikwazi ukuthola usizo ukuthi ngiyolanda leza zinto zami ngingekho sure ukuthi lezi zinto lezi azisese khona or sekazidabulile or kanjani. No, ngiyaku-understand my brother, it's a very painful story. Yena after wena so uphelele ngumsebenzi yena uke ufumana umsebenzi yena. So yeah yena uyasebenza kuyimanje so ila izinto zijike khona because mina mawuphelo wami then nakwazi ukuthi nathole ispan ila sekabona khona ukuthi yazi ukuthini angisekho worthy for yena yazi bhuti wami mangingasho yazi ukuthini ekuqaleni ngimthembile so mina ngizitshela ukuthi umuntu right because uyalazi uthando linjani yabona usana ukuthi manje uvaleka amehlo ugcina sowujikele nabantu bophila nabo uzitshela ukuthi lelo thando beyakunika lona ngaleso sikhathi li right because awazi ukuthi okay maybe lo muntu ugijimisa imali or ufuna wena straight so the moment mosubona ukuthi okay lento bekayigijimisa ayisekho kuwe so ila izinto zijika khona umuntu ukuvezela ke ama true colors ukuthi okay ngikanje so manje ngimangazayo ukuthi okay sharp siphile sonke ku right iminyaka but kuyimanje ngoba kuphele yonke into sekahala ngisho nangalezo impahla so uyabona ngiphila ngale impahla enginazo kuyimanje ngikwazi ukuthi manje at least ngiphile namajita lapho nalapho ngihlanganise so kunzima ukuthi manje ngimconfront ngiyi1 because angifuni ukuyolwisa lapha ingakho sengize ngacela usizo kuJozi Bioscope ukuthi at least kubonakala something ukuthi nami ngiyalidinga usizo akusukuthi manje oba ngindoda so ngistrong kanjalo angifuni ukufela ngaphakathi so ngidinga usizo ukuthi nabanye nje bakwazi ukuthi basizakala ngiyakuthola wena ndoda yamadoda hayi ithi singaphozisa amaseko wena out time ngoba kuyashisa sivele siqonde khona siyo understand kuye ku my sister angithi uyakhumbula la bekahlala khona ngoba uthi anisahlali nonke manje ngisakhumbula okay ngikhumbula kahle Mr Jones and Mr B, can you please move my leaders? Yeah, because I understand wena king yami yazi amantombazana akhohlakele wena bale lami umuntu ekuthande
before ngoba uyasebenza usese nento yonke right uyakwazi ukubhatala irent uyakwazi ukumthengela ukudla mase kuphela umsebenzi sekakujikela wena balelami yabo it's not fair man bese ninexesha elingakanani mara nivana nayo intombazana mhlawumbe besineminyaka ngingasho ukuthi besesilanda nje yena u4 years yena u4 years na 4 years so that is why namanje angizange ngithembe ukuthi ngaba uyu umuntu ongakwenza kahle ngijikela ngalendlela since ngizitshela ukuthi umuntu ongithandayo. No, sometimes when my brother is possible. Uhlala ngapha. Oh, khona kule garage. Asingene my brother. Mawuthi khona la. Ayithi singene njani. Hey, ngathi mara kuqasha abantu abaningi la. Awungasheshi kakhulu my brother. Hey, ngathi kunabantu. Sanibona wa? Siyaphila njani matabata? Oh, nje ngicela sinokhe kakuhle. Hey, cause manje kuzoba ngathi size ngokudla. Koko. Sengizimisele nje. Ngiyangihle ehlisa umoya balelami ngicela. Sanibona sisi kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi bengisacela uphumele ngaphandle mama. Uye. Sabona mama kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Igama lami nguLavas mama from Ijozi Bioscope ngihamba necrew yami la. Okay. Yebo bese ibhalele ngomy brother uyamaza ngithi. Ngiyamazi. Uyamazi? Umazi kanjani my brother? I-ex ya. I-ex yakho? Okay, ngicela uphumele ngaphandle sisi just ukuthi sihloniphe umnyango wakho. Ngicela uze ngapha. Lokho ukuthi mina ngi-ex yakho. Ngicela uze ngapha my brother. Yebo. Ngicela ukutshela my sister my brother ukuthi why sila njengamanje namhlanje. Okay, the reason nisibona ukuthi sila. Mangiza ngithi ngizolanda into zami mangisa ngedwa shop yena ungibizela abantu la. Awuna into yakho la yenzini kwami. And then amadoda wakhe wona lawo iwona yenza ukuthi uthini noqoshwa la mina kulomuzi lo. Ngilamadoda mina. Okay mama so ingakho manje uzubona mina ngidinga usizo kozini uyangihlula wena mangabe uthi ngiza la. Awuna into yakho uzoyithatha la. Ngibizela abantu ukuthi bezomela ngishawe ngizwe whatever mfethu wena buthi. Because wena uyazi ukuthi unepower. Wanyazi kahle mina. But wayimbizela ama boyfriend ukuthi kanjani leso le. Yabona. Iyona into enkotisayo ngawe le. Angifuni ukubeka isandla ngoba ngiyazi ukuthi ugcine ngizongena amaphoyisa le ndaba le. Uyangazi wena. Uyangazi. Mina wangazi. So manje mina wangazi na. Ngithi mina wangazi na. Mina wangazi na. Why wena ungafuni ngazo izinto? Yini? Ungafuni ngazo izinto. Ungafuni ngazo izinto. Ngifuna impahla zami. Ufuna yakho la. Awuna into uzoyithola la. Ufuna Into uzoyithola la. Ayikho into uzoyithola la. Azikho uzonyenzani? Noma ngawuphi uzonyenzani? Ufuna impahla zami. Uzonyenzani? Usebenzisa wona amapowers ukuthi bathatha uyazazi ukuthi umuntu wesifazane. Uzonyenzani? Ufuna nikini? Okay, wow. Wawe ungibizela abantu wena. Wangibizela abantu. Ngoba angisafuna Wawungafuni ngazo. Wawungafuni ngazo. Okay, mawunga ngasafuni ngiphi into zami. Ngiphi into zami ke. Okay, into zami. Uzokhona ukuthi awubambi into zami. Awuphumela kimi. Ngicela ehlisa umoya. Angeke ngikwazi ukuphuma kusa phethe into zami. Ngicela uunderstand something. Ehlisa umoya balelami. Ngifuna ukuva something kuyi. Sisi wami, my brother uthe sibhalela thina. Wathi wena uneimpahla zakhe uthi ushiyeke na 2 pairs nje ile impahla ozithintsanisayo la uhleli khona. Wamxoshwa wena la benihlala khona wathi ngoba wena kusebenza wena manje yena akasasebenzi wena wamgxotha la endlini yeni wathi ushiya impahla zakhe la makabuye ezolanda impahla wena uyamgxotha akafuni ngazo umthumelela ama boyfriend wakho amasha ukuthi makadile no my brother uyibona ife wena leyo nto xa wazi but angani into ngizophendula ukuthi yena akhipha ama slip la ezimpahla uzitshela ngaso kanti lesa sikhathi leso bongithengela zona bonga into ngifuna islip lesa sikhathi leso bongithengela wena unempahla ngala angithi wena uthona vula phela ngena phakathi ngikwazi ukuzithatha yimi impahla yes yimi utshela abantu ukuthi wena uthini ngithengele impahla awuna lutho unje yimbe ngikhokhele ngimangaza ukuthi namanje umasipendo wakho usayida nawe yona into engorayo le okay balela sonke lesikhathi lesibonga okay bantu ngicela ukunderstand something sisi ngicela nithule my brother le impahla zithenga usisi zazithenga usisi kodwa mina beyangithengela ngoba bebengangithanda bengangithanda so okay manje sharp ngoba sesihlukene ke wayangangiphi zona ngihambe nazo so benenza kanjani nina kula ekuthengeni because ngifuna ukunderstand kakhulu besiphilisana the reason mina bengingakwazi ukuthi ngikwazi ukuprovide kwezinye indawo ingoba yena yangathengi lutho la endlini bengithenga impahla ngithenga ukudla ngibhadala irent ngoba uthenga ukudla ubhadala irent so yena khuluma nawe Themba usayida naye sisenkoshwe lana ungibizela abantu ena labantu
osho ukuthi Mr. Jones, Mr. B, anginibambe le ntombazane ungazokuhlanyela thina. Hayibo. Sisiwe. Mr. Jones. Le ntombazane ngathi yahlanyela. Umthande kanjani umuntu kanje my brother? sihlangane si right sonke Umthande kanjani umuntu kanje? Mara beniphilisana. Sisi. Nimbambe le ntombazane. Nimbambe le mntana. Yini kanjani kanje? Put it inside. Please close the back. Close the back. I wanna hear something. Sisi, into okay, mara sisi, uyasho my brother ukuthi beniphilisana. Yena bekabhatala irent, ethenga ukudla. Wena impahla. Lesiphilisana. So ngoba siphilisana why namhlanje ungangiphike impahla? Ngoba ungithengele zona ungithanda. Mina ngi-understand. Ungithengele zona ungithanda. Ngibuyisele zona bag ke. Uthengele kuthanda. Ngithanda. Mara sisi le impahla ukuthenga lapha ngiphe zona bag. Ngimele niphume nabantu bani. Wena uzombhatala le mali abakayibhatala la. Yini? Uzoyizisa bag half yakho ngoba ungathi yayi wena. Ayidlwi mahhala. Uthandana naye. Ayidlwi mahhala. So umbhatalele ukuthi bekalala. Babhadala. Wena benga enjoy ipipi yakhe mhlawumbe. Hayibo, yini? Ipipi yakhe benga. Ayikontra mahhala la South Africa. Eyakhe ipipi ngiyamahala. No, awucacise. Phumani la kimi. Awuphume. Manje wayesombizela amadoda, wayesombizela abantu. Bengubizela abantu angithi nakubiza abantu. Nawe umbizela abantu. Nawe umbizela abantu buthi. Suka wena. So ngoba zathenga uwafuna nazo. Usho Yami mali angithi ithengile. Oh so le yakho bekabhatala ngayo ngicela nimpumele bekalala nawe. Ngicela nimpumele kwami la. Ukuthi ngoba sengiphelele umsebenzi angisiseyona indoda la kuwe. Guys, mina bengithandi lento eyenzakala la. Hawana Themba. Cela uphume la kwami. My brother, Mr. Jones, Mr. B, I'm thinking because there's tenants here around. There's people that abaqashile lana. I think we need to go. Because manje I feel like we are no Themba nje amzakala. I feel like bale lami sizogcina sesikhozele irasi for abantu abalaya abaqashile and abanganasono ngayo yonke lento eyenzakalayo wena Brian yabo. And thina mina nje ngizogaya advise A1 wena bale lami. Ngicela ukuthi okwamanje unazi into ongabuchintsha ngazo unayo indawo yokuhlala ngoba bekuthi ngathi kuyaphethe endaweni nje bengisancenga nje kubafethu lapho nalapho usancekise emajideni mara umsebenzi akusabheda ngoba umsebenzi bengakawutholi nje ngisazama ukuthi ngihlanganise at least nami ngikwazi ukuthi ngizikhuphule ezindoda ngikwazi ukubona ukuthi kwenzakalani ekugcineni. Wena my brother bona into esingakunceda ngayo thina ezitho ngicela nje simele la egate ngoba singagcini sesigcwala la ejarathini labantu. Ngicela nje into esingakunceda ngayo wena my brother ezithina eziJozi Bioscope ukuthi mfethu at least sikutholele itohonyana lokuthi ukubamba bambisi yabo until now uzube back on your feet. Angithi uyasho ukuthi manje khona bangane ngathi ngiphila nabo ngabulala kubo kwamanje. Mina nje ithina singakunceda siJozi Bioscope ukuthi ufumane isipani okwamanje nje uyabo. Ngingabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukupick up elifeini. Ngingabonga kakhulu bhuti wami. Mhlawumbe nale respect lena manje sengilahlekele. Ngaphinde ngithole back. Mara awuthami ngicela ukuku-advise on something. Yabona mawuthandana nomuntu nje yami. Ngicela uyifunde i-character yomuntu while you are working mawuthola umsebenzi. Ukuthi lo muntu lona is it someone that's going to be there when ngingasaspani. Because khona amanye amantombazana ngakuthanda because you have something. Maso iluza leyo nto abasayiboni value yakho uyayibona nje ayiqiniso ninjalo. Ngiyacela ufunde kuloko wena Brian. Ngizonilandela ngisacela nje ukuvala ishow. Mr. Jones, can you please Mr. B please put the car ngicela nimfake emotweni my brother lapho ngizonijoina njengamanje ngisavala nje ishow. There you have it bafethu. If now unenkinga lapha emakhaya mfethu ufila ngathi mhlambe kukhona intombazana obuvana nayo before or khona my brother obuvana naye before avela ukugxothisa nje okwenja bafethu I hope niyafunda on Jozi Bioscope ukuthi kahle kahle izinto ezikanje zi affecta kanjani because yabona idignity ka my brother manje sey affectekile. So mangabe unenkinga nawe mfethu ungalibali ukuthi usibhalele lapho ku jozibioscope.co.za or usifollowishe ku Facebook na ku TikTok nayo zonke inkundla zethu zokuxhumana mfethu or usibhalele lapho comment usho ukuthi mfethu ngiyanithanda niJozi Bioscope, keep on doing great work and isoqhubeka senze umsebenzi omuhle. Ngiyanithanda lapha emakhaya. Thohlo